Dakabapan pa kajing soya hap jumot halor ki nongrem ki ba ka expert committee kalabo banyathir halor kajing penbet ya ka reservation policy unong ilam baru MLA ka Congress na Mylliem uba Ronnie V Lingdo ulang ba ka long ka babha shibon bat ka committee kan hap ban pelet jumot ya ki bynta jong ka an bat ki kyndon kariti sensyar kari India. Habakran bar Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar uba Ronnie ulang maka Congress ru kan saai jengmut sa committee yaki mat ki be dei kum ka an kariti sensyar ka kerduk kam ka bha puli nalor ki wai pat. Isutanat namar ba ka sarkar kalap deng jeng ai jengmut jeng political party bakane gede ki isu ka bang hap kami perkhat jeliu isu ka bang kata amtan ka pateng mata isu ka bang kata pateng di bahdien ru dengan so ka bahi ka ba inde song de perkhat sami bha perkhat jeliu bha dengan try dan kam ki expert committee ki ban pek na kalian ka an na kalian riti sensia ka India constitution ta ban pek kiwi ki benta so tanat nomor ka de ka kata pateng babon balang de so ka bahi pakan dan expert committee but Nin si ai jemut mara ke komiti bengilasong di political party berkai kini ai jemut halo ka jeng ai jemut jumi tin sampai tin study no banya syakmat ta ngin hapet ke constitution ni hapet na kalian ka ai legal ni hapet na kalian bubun ki bentah no muntangin hapet lesi ke jeng kerdukam no hadok kat no tementa ni hapet kecing pulih minta ngangasop lefi kane ngimde bani perkhat tang ibang minta lesi lembah kane ilapan perkhat ya kalang pulih putih ka jing pulih putih ke bakomno ngi ai ki pun keti jomi ke bakin ladap ka jing pulih kat ka degree bakio kane hap patkom ka kam bakimut batrek tinga sola de ka por minta nomor fintech ni permi graduate ki post graduate Andai dakila dapat bukti kecing pulih, dakila pat cabanta badai berpek berkakam kajam, kecing pulih jengki berkecing dengkam, bakin yo eta kakam kami hati. Kena so kane ngin hapet kata hu. Hei, andai aban ong ba to, andai mentangin hapet, matrai induna sopo sempo jarmut mang usnem ikna indap kecing pulih. Atau kita ibu pendap ya kecing pulih sopo sempo jarmut. Kaya hap nempat dekila dep pulih berkakam berkuang materi. Di nomor mencua kalau bangi hap smutu bah, kini ke education system kapalong ya hap lesi soposan posne mencua mentakan harus. Nomor kepertai kala karukom terikam terijam kala pipet menta natrai ke artificial intelligence kandai kawai ka bah kalawan menta. Ke pipet menta ke IT. Por nilai school macam mengite nilai school ikut semua saus pang tak IT, untuk biru kaya tak IT. Dan mereka minta ke IT pimpet man ka banta jong ka jengim jengi ke IT dah. Okay, pi ong pi teri office pi teri popang pi rep pi riang minta ke IT. Tengah so pi ke bakam kongsan ngaso mancu review tang ke jeng kerduk kam dai hab review balai ka kerduk kam. Review ko momot kecing pulih keba kena mentakio kaya hab lembat kata keba kinolep pulih pat bani hab ka kamaki kuam tre hingga so ni hab baik kata takadang so hab dan experts kiban pek education kiban hab pek ka job market kin hab pek ya an kin hab pek constitution ngaso ko bakam kong san hi kane don kam ngin perkhat jeleu namar menta lada pulih kamut dapil apply kenono kam kecing pulih berkecing dawa jong tu kam HP. So ko bakam kong san nga stress ya kata pinpek menta lesi nga syu nuksa. Oleh duna kia yes nak kerja berjaya. Oleh duna kini kiban pas ke UPSC nak kerja berjaya. Di bandan kano kedam. Dia ladangi sedang naduk na school menta ki badan jeng temu bandrong hakalain administrative service. Lesi kin pulih ke habat kato. Ibomot banlai kalain medical ini hap, balai engineering, ibomot banlai bat kane ka IT, kad dia sedang naduk na school ke. Dengan semua kebakam kongsan na semua balwen ni kane ka jikurdo kam ka kata. Mar ngam tharai baka kam kanda kurdo. Hoi ngam ongai tang ka kam sarkar mo.
Ndai menta pinpej menta labon ki company ki ba outsource. Nguncu anuk saya pi menta menta ka bank. Ki don come outsource ya ka service ya ki brio ki bala nang ki belong computer savvy ki bala budaya berteknik information technology. Mar menta labon ki outsource te. Pipej menta to nguncu anuk saya ki mo menta pipej kane ka aviation industry lane ka badai ka ba lek transport kane ka ba leching lek lamba ki plane atau hadu kanu ki kena jungi ki pule ke bani hapat kato le pipet menta aviation industry lane ka bede bakani ka leching lek lamba ki aeroplane kelana kiu dengan suku kita ke ni hapet ke ai ka ba ka don hapo mo ka perthai ka ba ki khon jungi kila wandong sto pipet menta bo kuli bopas bi ne bopas bi si bopas ko will not fit into the aviation industry. The menta pipet menta nilai motor materi. Namun pensiong le sekum polytechnic ru menta pipet at the booming of the aviation industry. Balai na aeronautical engineering. Hi menta daki pipet menta tangki company ki ba mo kit ikibri balai jingle na kawai ke jelas quick jelas. Bon balai menta da plane. Dia hadu kanu ki kena jungi kile tu kalai kuli. Naso ka de katakai na yepet than tangi ka kam sarkar repet ki ekwi ki kampat ki ba nila beliau kam kunsinga kalimat ke benda kata ka expert committee kala mente ne ka ba Shillong pat kalong ko ne menta pina pe ha like no ha posor ki jaka posor le se kum ka juai no stoi tura so pina le chekin ko dong jungi ki college ki ba ai de tang ka art stream dan dari pipek banking, pipek insurance, menta huge scope ban ai kamai jam. Patut ki kena juga kile kuliah nem tu kalai. Menta syubo kile the commerce stream. Dia ki hapin bet katu kejat kam. Syubo menta ngilala ban reserve makna ruang kitu di company. Dia kembo pi omopi. Dan menta hatu kejung kuliah jong kena juga kaya hap nem bet katu. Pipek ngatara ki chartered accountant haki na pernah kena kasih jungi ladang baklama kum kejung tip cuma hadu menta ngidang don tangwe. Dia kemud angtakin ke habdon ke career guidance su ya ki kena jungi nado beli school. Let's say nado bagi sedang ya ke secondary, higher secondary habdon ke career guidance. Tapi kadang kene ke opportunity buat pilih ke banking, ke insurance, kene ke buat pilih ke aviation, kene buat pilih ke tourism. Pi habdon career guidance. Dari mentang syulik pulih lut, syulik college terbunyi degree. Tapi waktu ke degree kami hab buat kata kaba kikam kidawah na ki konsumaji ngaso ka review ka demandai hang tado hoi ni perhat ini iba ya menta jengker dokam hendai latip ka jingdawa ki kam kanang jur nang ne sakmat tingi hapet ya ka bakam jengai la ne ka bang yang long term